лица государства ведут себя так, что все им в стране подчиненные. Это страна, их страна. Nultá léta, doba, kdy v Rusku vznikl systém takzvané mocenské vertikály, ožila cenzura, rozbujela korupce a vládnoucí státně byrokratická třída se vymkla jakékoliv kontrole. Právě tak o první dekádě 21. století vypráví nový film Vadima Vostrova. Какой-то такой своеобразный запрет на профессию существует на федеральных каналах. Это угнетающе действует, и в этом смысле я сделал нетипичную для региона работу, да, пришлось как бы зайти на федеральную такую тему. Na filmu se podílel celý novinářský tým zdejší soukromé regionální televize. Ta se nikdy netajila svými opozičními sklony, i tak to ale pro ně byl krok do neznáma. У нас были опасения. Ну, что теперь делать? Если все в нашей стране будут бояться, то мы далеко не уедем, это точно. To, že taková obžaloba systému nezazní z Moskvy nebo Petrohradu, ale z nejmenšího a nejodlehlejšího z ruských milionových měst, čekal málo kdo. Krasnojarsk přitom na pomyslné mapě protestních nálad zdaleka není bezvýznamným bodem. Все последующие митинги после декабря были также массовыми, то есть не меньше 1000 людей собиралось уже новые люди совсем, которых раньше никогда и не увидишь, они теперь приходят. Vládní strana Jednotné Rusko má v Krasnojarsku dlouhodobě podprůměrné výsledky. Při nedávných volbách starosty sice její kandidát zvítězil, ale jen díky tomu, že se od strany co nejvíc distancoval. Stejně jako v Moskvě, i tady stávající moc z velké části ztratila důvěru. Jak se ale ukazuje, neznamená to automaticky zisk pro opozici. Naposledy lidi prostě hlasovali nohama a k volbám jich šla jen pětina. Pavel Vondra, Česká televize, Krasnojarsk.